kuan. Ikaw mo. So hey guys, manakay namin sa among fast crab. For today, kauban na to ang tag-iya Sa floating ra. sa floating cottage. Dili hasinda sa dagat. Di ka dawat. Sa manakay sa mi guys. So manakay sa mi guys. Manaya mo dra niya na. Alright. Salamat you guys sa imong presensya ti, my God. So, then larga na mi. Look at the beauty of Lamanoc. Hey guys, it's Vince and welcome back to my channel. Welcome to my page. Mga itong merch karon guys, ang ito ang newly merch, ang Vince Cliford Travel Food of Vlog, and it will be available soon. So, today guys is natakaroon sa Lamanoc and it's very nice here. Because you know why guys, nata sa floating cottage sa Pia's Place. So, ato i-tour ang Pia's Place. Let's go! So there guys, sa Pia's Place Cottage no, naa sila ay CR. So, good for 1.5 whole day ba? O day? From 8 AM to 5. So, ano na CR here guys. And also na ay kwarto dire. So, muna yung kwarto guys. So, muna ilang kwarto. Wala pa siya naka-ready guys. Kay, ano siya, kahit kalat ang pagbisita no, pero nanin na siya idaanan dire if dahil ka mo stay. So good for quality siya guys, 30 person ingon si ma'am ang tag-iya. And guys, naapod na kuan dire guys, hugasanan o na sa tawag dire lababo ba ni? Yes, lababo. Lababo no. And also guys, nating kauban from Merida, no other than sila guys. Hi. It's Miss IG and Fritz G. yan. So sila itong kawan kawan guys. So there guys, sa floating cottage na sila yung small pool. Dili nasa yung small pool there guys no, for kids. If dili sa ganahan mo swim sa dagat. So guys, if ganahan sa mo dili magsugba, na sila yung sugbaanan dili. No? Oops. So dili ta magsugba karon guys kay nanay food na ready si ma'am no for us. So mga unta later. So up sa i-tour dili sa ilang cottage. So dito sa babaw guys, nasa there view deck sa babaw, no? Good for 6 person to 7 person lang sa babaw, no? So, and also guys, good for families and friends din siya, and affordable na, lindot pa. So guys, I know gigutom na mo and they have food nag-ready pa ka sa tuwa, so let's go, let's eat, let's go. So guys, naatay diri Bilao nga i-prepare. So mo ni guys, ang ato ang food for today, Bilao no. So na siya chicken, egg, calamares, pancit, and lumpia, and of course dili mawala ang shrimp. So perfect ko siya kayo guys dire if mo ani mo, then mo order mo ani. Okay? And also we have ceviche. Yep, fish. Ano siya guys? And last is ano siya? Lechon manok. Ito lechon manok guys. So, ano ta guys? And we would like to thank the owner of Pia's Place no for having us here. Thank you kaayo ma'am, and Thank you. we've enjoyed the stay. So, mapapag-abot na mo. So guys, it's time to eat now and let's go!
guys, thank you for watching. Don't forget to Share, like, and subscribe. don't forget to visit PS Place guys here at Lamanoc in Merida, Leyte. So see you next video. Bye. Peace.